Aku por waklat ke Belanda te. Ia berok sangut yara ek senduk tengka. Tang bopet mentah buat ufrai dia. Kam no ke cing cencar am. Tip syuk kan long kom no lada. Yap sama no mana ni. Kikubor Kapatisi TV. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpinda beke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalap li ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki e-materials kindon ru ki mock test ban pen kraya pi na kabenda ka neat. Tanghapo arpusaw ganta ba u Commissioner and Secretary Wakmi Yakatana Transport u Sanjay Goyal ulapan tip ba ka sarkar kan khenran naphang ya ginong nya thuk ki ba kamay bean claim the register shua bat ka office District Transport Officer nagaliang jong ginyong nya thuk ki ba kamay leng ba ka company Rapido kilatur siya ka office District Transport Officer ban panjing pensay halorgani. Uway na ginong nya thuk ha ka jing ekran bat kilat pathay kubor ha ka arpun riu tarik ujemang arajar arpun riu. Hadin ka jing ekendo yaw Motor Vehicle Inspector ka Office DTO ba syadam. Ulay ito ba u MVI ulapan syay ba ginong nya thuk ki baju kamay da ka bakit ya ginong lay jing lay kinhaban register lengba ki aggregator kat kum ka ain bat kinhaban pendait ru daw number plate uba stem. Ulaong ru bakat kum ka jing pensay jong u MVI. Kajing kamay jong ka company Rapido hapo ka jela Meghalaya haduk menta kadai ka badang long bean. Ya dan bentalang bengi dia lalu no berhiwan bensenran ini ba keli kata jing keli dong setelan dai kajing wan tungi sini kalau baik ba ngi keli ngi war kajing pensai na I sar cadap balong MPI ini te baleng bangi kamay biong ba kadai illegal ka Rapido kadai illegal selong te ka Rapido ka wan haus na marja ka kandai kalon selong sedang menterikam arjar pulai adu kat mentah kisnam de adu mentah ngi menen kan news kila penihi ba kalong ba ngimyo jing percaya na ka company ru adu kat mentah te ngila persang ban keli na ki MVI ngila persang ngiwat ya ka jing sisa kai anu ba kata kaya ada ngi kamai te jing mot jongi ong bangi wan saya caka office menen ngila ngi ong ba ngimpat yo kata ka jing percaya adu kat mentah ru te menen ha office so kalong no ba le se kidon lagi kam kijam kimlap ban kimlap bakindan ha office te ngila syukhat na ya ki media te mentah ngi ngiwan ya kendo I sar MVI mentah ngi sar sedap ila batay ngi full details ba kalong konta ka Rapido kadang long illegal ngimpala ban kamay do number le ni haban le bastem hable ban le ka permit hoy kadai hi kataru desi kumagi kamay mangi illegal kamay mangi number plate le ka thot hi bapli ki daban lokal kila imja da ka tusnam senmi mangi kiar ska kla thot hi tangba ngasukurpat I maki yakiru ba nginya bam lang markendiat la bam maki sipleang ngin bam da bam mencual ki bam arpleang ngin bam no ya bam lang no mar sipleang mo ai la ingi tangba ai por ngi ro bengin le number plate stem desi kanang bam kan baong I so sedap mentah kan kham lala ya bun ka kloy ban yo ya ka permit te ngin ya rai mentah kom no ngin le ba belen rai tang marwei arnut ngimla ban rai ya ka kampaj ba marwei arnut ni hab ya so jengmut lang ese kum ya ki bapli ki bakamay offline ru tatengin ya sutu jengmut lang sabat ki ya pli jengmut lang cha kalong ne am ka jingkwa jongi ki Rapido baro le ngikwa bet ngimkwa bandrung aggregator jongno ru ngikwa bet number plate stamp banyo na DTO tama ki MPI nang ni ki ong ngihap bandrung bet baki aggregator bakadai ka anjong ka sorka kalapan mi tar ngim so yahap ngidon hok he ya ka bengin yo utan number plate stamp tengin perkhat ngin yarai komno wala kata ngin ya kando ya ki presiden jong kinong yo ki offline ada ngiyalong bekaway tate long kasuk yangi tharai lesi ka sarkar yo kasnap yangi ban penmi no to apps jong government lesi ngim don kam bandrung be kita aggregator ngimtep ya kaban sawante tengi ini ya persang adu kat nadu menen ngila ya persang adu mentas ni tengin sedang men ya kendo ki aggregator kalong no kidi ki apps jong lokal jong ki trivi jela jong ini te kalong no ngambai ngam kentho ki mo ngampat pendon kam ya ka apps jong ki kalong kom no te ka order ru kalong no kinong puk kidang tunai tu apps kat hadu mentah ti kibreu kidang puk be Rapido long ubah kamay nga tharai ubah kamay number plate stamp ru ubalale number plate stamp ru udang ya pendon kam hi ya ka apps Rapido bagini kiwe ki apps jong lokal jong isni udang tuna ka order desi finyo akasisngi finyo kai kawai plus kata ka pick up ru kadang jengai kumenta fidan ngidon habibi ngayo order chadu samolai long kala kata mo desi ka petrol PE mentar pelanang kiyo kedor andi syau khanang itaiwe tenga long ka jenjar yang aru kada kalong no kumta les dangilaya le number plate stamp ngin pensai
Baru dangi la yarai mentasi kumno ngin rai tengin sa khot media biang ngin sa pensai ngin sa ga ko gi bawan men ko online mata baru gide online ya wan dah ni kelum gide beki online offline te ngam pat ya kendo dengan sa persang man ya kendo lang bat kiru ada maki kira be kawai ke jengmut ngirung ai kawai ke jengmut te kelalong renti lesi om don kam bandung agregator ngi don kam bangin ngin long be bangin yo direct be naga government utau number plate system ngin siu be kata ya ka DTO om ya no em ga jingwan jong isni om bangi wan na kano ga jingi ki mo ngin pensai ngim kamwan man penya ki wen no ngisuan be para ba ya kamai para driver ba ngiswa tang ga jing pensai na u MVI ba karapido kadai ka illegal na kadai legal haslo ta ga jing pensai na i ka ong baik badai illegal ba 4 don ki kot kisla ki bati kena 4 don ki ba yo NOC hadukan manta te ngin yong nyimtip mo ya kata te ga jing otax nangiru kalong baik kari tengi subuh ngi bu ubri nang na pipi ha mot pram nang tu kala ot katak sau tingka mot kador kadai lai pusau kan poino lai pu kandai lai pu pra te sau tingka kala dei katak government te lai pusau kadai ka jongi bu hi kata menen rong lai keren te ngasu kerpat ya ka sarkar bahkan persang man ai NOC no ya ka video lesi ka ne ka kwa aswa ya ban permi ya ka apps na kerpat ban permi no ya ka apps jelangim kwa iru bangim kamai da kata ka ap subar jela mo belingin ai spa iki banabar tengin penkiu ke jela lejong ngin kamai beli ka ap da bana try lejong baik dengan syukur pa ka sarkar lala kalong kapala penmi kloy no ya ka ap baga jing diman mentaki prio try kilabun he bediman ba long gila suk kali kawan lingba da karapido dan saya da kelawan ka ap jong government ban no karapido ban baik karapido ngin kamai beda ka to ngin promote bet mangi ngin fly ngin promote mangi ya kata ka ap jong government lada kami ngin mangki kloy ban promote ya ka direct na DTO om na kita ki agregator online te ngedon komba araja lajar komtai jongi kita raja la kalau no kajing yo nong do kadon kajing du nong do kadon om bang isi yo nong sa man kapos kalau kani kalau along baik kakam mabela mo alesi ko maki banyak taksi lo ngasu ajmut maki kidon kapor ki bhayau don kapor ka sniw ngahangi ru kalong ta kidon ki por bagi breu ki bok don kapor ki bok lesi ko kisni syuti don babok telong ni hapot kajen jari kung gisni long school kalong betang Monday adu Friday ka order ka biang em ya kador ka tu kale bi ka offline ngam la ban gantho yaki ka jingpan kalong bet ngi ngilej bet lingba babuk om ba lingba ba ngi khot iki breu kalong no konta ka song ka jingya kran jong utrai ubalalej offline ne ko abanai online ubakwali offline lada usno yaha kador balej bat kiro ne le ngim khang lada ki book ban ngi rom ne le ngim biang baik ngi kloy ban sem ya kata ka order oh kakampat ba kandon baik kakampat ba pimnum ong uraidar baru khoi kun bha pimnum yo kando tang ki rapido ki bha ini kando ki brio ki basneu ru baru akatne ka berthai ki kimne ki badan bagi brio ki basneu ki pun tang malong kata ka song ka jing deal mo phi bat unong ba uta uraidar ba wacha ki hapan complain dene complain chika complain pai uraidar upan extra komta cancel yak right book na koi. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.